Ya, fatalafatu le nei vai ma le fiafi il fa fonga mai foi il poi la sinasu le tato watunu I Failautusi se vai panoa I mauta malawa ia me se foi o tanto vai o no piai ma papa au ia tunu fa ia ma fa malo o nei aso te tonu le ua sinio fe foi le tautai o ai la singa ia me se o tute mga luenga o fe mai nei vai mo le aso ia te tonu foi le ua fa ifo foi le nai no whanga, ia o tātou mogo whiwhia le ni vai ma le fiafi e toi a wina toi fwoi por kalama. E tūsa watu nei nau mua le tātou wainga whau whai le tau pipi Petesa. Ia wa fwoi na no whiwhia por kalama māsano leo wa toi whaawau. Ia ele I whai tū fwoi māmata por kalama e mua na whawhiro e fwoi pa ia mawurungo le tātou watu nuu. I tuku mai e me se foi o tura toa ma na o foi loa ia e mai se o le sa folo le tala le so se fai taulanga le no fa whengainga e tal tonu le manatu ia sa o tu mua se aso fifio le nei aso ia ma mo foi le fi le mua le li e fifio i e whatalafatu le laulau nei I le fioato le fionga I le Faipule mai sa matau ma Failautusi ke fiu mai Tologata lupe matsila tili ia o io la ina tau ana e maratu tama falfito le tanga loa ma le fa e te nani foi tu la sa longo tanga le vau no mai Failautusi ia e le tau fai lo ina foi ia e lo tu sisila mai mo mai ia la fiu foi le Faipule o faleata no le tolu e la fionga ia Lealailepule rimoni a iafa ia o lo fatantanei ia le whamasinonga I le aso luas fitu ia o le masina nei ai le amataina po kalama ne fiafi mo mua na watu le nganga o le amaisa te fo ia I nātou o le ai se file mu o lo mo le ne fiafi ia ona tūlanga foi leo le mana whanatura ia meso le whao kapi ienu a fia ai ia nisi o tātou ainga ia mese foi o anam whanau ia manpai ala sinasi o tātou atunu o e papa au I nātunu I New Zealand ia mone to mātou alofaanga ia mese foi o le sirisila mai mo ato le atunu mo mātou wawa I atu ia e tūlanga pangatia o ia nā foi ia tunu o New Zealand o lo awhaina ia tātou tangata. Ia o lo awhaina foi manto tele foi nise o vaenga o tātou o whinga luenga o lo awina atu mo luenga whawaitaimi e taritonu wha moe moe o liu umar wha lau ilo I unga o pengata whailangi. Ia o I lawa I nātou o maua whesosoani ina ia mawhai o na o atu whesosoaninga ia I nātou o lo mo mia vave whesosoani e ngata I tūlanga tau lava se tūlou whawhonga ia o mea ai ia e mese fōi me mautu ia o tāpena fōi ia le malo mai nātou o ngawha ma whalawilawe whawhose ia mo le tau whatoaina ia e mese tau sa I le fōi o nofoanga e mapo ia e malo le tunu ia tātou whamu moe o le a whosani mai nei mwhau na tāpena ia maua se lao le lei ma to file mu ia maua to ise soani I nei o tātou ainga lo wa whaina ia e fisia fa kalafatu lua whianga le ne fiafi ma lo se foi ro whianga le Faipule mai Failautusi o e ko whanga o pe ko nei whare kongu a lo se ko munia no suele Peresitene ia fa Failautusi le ka fonfon ta ko I mai ro ta to tunu ia me se asi o tu malo pele o Failautusi sa tau ya le na felo introduction ali fui te ya felo mu sa ia e ma lo de ho sa tau ia le ko ia fa joli na e na fa ia ka pe foi ia ma pu to ia ma lo ta ma le lani ia ma malo ia te lo mo ia ia me se foi fito le tanaro
Ia, ngā whai a whanatei, ma tanata o ngau. Whataro whatfui po whiarapa le tu o larangi o me e tātou whasanau. A me se fwoi o New Zealand i tātou o a whia i le whao Keprea. Ia pe o saunona o sunga le Peresitene. Ia, mori atu ia whamano si au. Whamawhan whana fwoi ma le. A mai senga mai tātou ko kalame ma tātou tu malo. Alo. Malo se forma lange mai, malo se forma o filma dia. Lange mai o filma Peresitene mas foi o filme Faipule. Eu tatou o filho só, a mãe foi a velha manoia do filme. Ele mora na Failautusi, ali eu não moro como. E ela o facado factor. Que vai construir o folima. O vai botar a mata na tucuro da wa. Ia, não filma de Faipule. Te loa o tele ni vaenga whai whina ngaro tangata i vaenga ni o lea kuimake. Ia te taitun. Oe o ke vahaino i lau whiongo manku arore pisi. Le lau whaamana mai no le vaenga le poraro se tua inga. Nā hoi lau malama. Ia se whamanino le atunu. Ia e leisi so mātou siri atu le malama. I lo lau whiongo o lena tū i le fwoi. Ia whau rungo na tanga runga le pisi. Ia le awhio roro kau lewa ia. Ia e tuatu lewa no e tsau no mani no e tatu atu no. Ia, haftai. E manatu lewa maua fwoi le whaarongolongo e mese fwoi o le mai tau mai le tunu le tari mana malama mai le company o pre-market. Ia le ua tari la whionga i le Minster. Ia, o ke re rola po le arisi whamamanga le mo mia ai o sa no tāua nei a te foi ona la ngā tāua nei le pāne e le pesa tau mo fai e tau whamamanga matu ona e le o mo fai ona mo le apanoa company o no wafia ia e tari mai ai i tua inga ia wa la ngā foi a whiunga i Minster i tōna pāne ai whaftai rao le o tari mamama mai le company. Ia le mai tau ato le fo tari la whionga i le Minster. Ia ai peo nei vaina tāua fo i e mō le nofsi fia le tunu. Ia onga ua o tele le vesi i le mtarupu lea i le mai tau mea le tunu. Au te manetu o se mtarupu tāua i mai te mini. Ona o le tamatau se whonga. Nari. Sila fia fo i e tasi lea poro ki te tele ale. Whai ngā māro le tā pipi, ia sā tau mwhai. Ina e so soani fwone le tau tui tia tau le tise ma tau o tui fwa. Sa era le manatu fwoi lea e o se arano le leine e tau nto e tiro fwoi e māro le o tula i mai fwoi netei. Ia, e leo se arano le e feso soani e le tau o tui fwa. Awa le ai tau te fesiringia, o le a se ngā duenga le māro o fai le tau o tui fuanga leia. A te manatu tasi lea o lo keti mai whamua mo e tāua e tau na sila te toa i elu male. E maua e se whamama renga mole o mamano le tunu. Ai ona o au le sau i tonu i le taimi lea sa ine fu e tātou malo ia mai company lea Amerika i New York. Le mo iu le vesi e ne. O le amo iu a ia i nau maera le whono tele a marosi anga tau whawhauina sa whai New York. Le fwoi sa o i leo malanga tātou malo. Ia o la fwoi tātou ampasa i New York a te mina. Ia na maera lo le whono tele na tonu o laulanga. Ia, saini lo le amo iu le vesi e nei. O le amo iu sa saini. Ina ia mawhai ona sosoani mai le company le EPC ma le malo sa mo. E whaongani la ko platform, o la ko resources, ia whapea whoi la ko program analysis. E sosoani mai tātou EPC, o leo whalongo sa unore whionga i Minster. Ele e se mo mia e au mai e company lea o le e to mai ma le anga e tātou. Ia. Ia,
e monia o lea e tātou insinia ia ma tātou fu tangata o lea ngā nukui. Ai a limitations. E a mea e o e fu tātou manos. O inala e tātou te sa ili a wanoa I whaka. E au mai nisi o mai so swani ki tātou ati na ino tātou tunu. E tasi nā wāinga sa tiro I eile. E mo iu le sa sei. Mai tolu a ia wāinga te tele sa ma mai eile. E mo iu. O le wāinga momo. O le resilience. Ia e linka ngai le swinga taule iai. O le wāinga na lua le affordability. Ia po le tau. Ia ma le wāinga nunto. O le decarbonization fo le resi e le larolanga. A tono le foi taulanga mai la le si le fa pe o tātou a le carbon credit. Le company le. Ai manino le mo iu le sa sei. Ele ai ma se carbon credit o tātou a le company. Awale mo iu le sa sei ia o mai le company e so swan. Ona ele ese capacity APC masamo. E fai ele le tau fonga le wai ma fa fien foi tanto tau fonga. E fai a tau fonga mai e ko ki ka la ka o le kis. Pa tamo ta le ala sa tato sa ili lona le platform company le. Ina e ma fai na scale up le tato tenda. Ina e ma fai company te tele o le larona. Ona show my interest le tato renewable development tau fai. Ia, o se tala fia ho lele sa maua mai le tau mo fia le tenda na se fuano sene. Se fuano sene I le unite. A fuara ia tau fonga ia sa fai mongo. Ia e iwa sfu sene I le unite. Ono sfu sene. 5 sfu sene. A se tengo mua leo tau fai eo na tātou ai se tau e Petesine on tau mo fia. O te umarama le IPC, e uma foi ngā māroa le tau PIP. O negotiator le ise commitment e tasi o whaia. Mai le pera sa nonga whamoe no whio. O lea e te sang no umon whai tenda. Le lau moa le tau le sfulu se. O umarao na sai se whena na whaamai o tau. Ele ise nia se whena. Te mina. E umarao le whai ngā māroa le tau PIP. Olo fai pea ia negotiations ma le company. E so ni mai foi la le grid market. I le negotiations le fai. Ole hero ke le a sa fea ngai ma le malo. Ole sovereign currency le mana o company. I le foi la sa au mai le fautuanga le CEO o le Mofri Temina. E na te le fautuanga ma o e COVID. E whaonga le isu se currency a ma o e fai ele mele. Ona e a fia ele take ratio le tunu, government. O le mela na le sa tu company. E o e wa ai. O le a se isi alternative. E ma fai e o na whaamali ina na tau I le currency le fai. A reo mani no to le position na maro na te. Ele o whanga kunga le maro. Se currency. So e o mai la ele sa ia pena komiti le maro I se konkalake. Konkalake e uia nga kaumofi. Ai pe o le isu ke le nga le sa ia. Le sa ku wakua e o e soda. Usala le me falling mai o le whaawala mai le tau e tise e pau. A o le situ. O le la i vaenga le manga o e company na i mwhapera kawa e malo. O le currency le manga o le company. A whape wheo le IPC e peilanto. Ma tau le la o company e ngosi le tise. Whaatau mai le IPC. A whape la wheo le IPC e pei company. O lona winga o pekete le malo. E kopongi e malo. Le la whelu malo. E le iai. A sa fina malo si foi le pulenga ma komiti whaatono le IPC temina. O le me tu te mo mi ai se currency e malo. I from our experience tonu IPP e temine. E le ma se feira le IPC e pei IPP e to. Mo fa mo fo.
O le tise le nga osi le IPC me le suau. O le tise le la compagnie le nga osi marcia favorina. O lo no. E le to am se tu per IPC le suau le nga osi electis. Wa le la replace pe su le Sola. e le sola. So te le na le tu per e fa nga IPC. E to tongi le compagnie le nga osi nga electis. Ia ana se fia foi como meu compagnie e manava e se dopo se le currency voglio le asma ya batu pele le fa manunga le al malo ina ia matua se tua ya la to foi pen o le si alternative le sa tiro ele pu le ma le commit fa tono le Peresitene e ova ma le lima se la miliona a seta le PZ wai mo mi ai se kana tia malo o le foi